šalim se fitness. Ljudi, ovo mi je treći put da pokušam da snimam ovu epizodu, znači, ako je sad ne snimim, ima da se ubijem. Ajde, wait. Ako... Idemo go! Go! Odmah go! Daj! Come da. A ljudi, treći put pokušaj da snimiš epizodu, nešto mi se sam baka. Uđem u video, nema ništa. Fuck. No. Ne, dali ste nam go, fuck. Ja da se malo prošli. Pa? Ćemo da vidimo. Oh, fuck. Fuck you, bitch, mi smo dobri zadači. Nevjerovatno. Ne se ostvari. A ljudi, kao što vidite, uključim, vrati se. Ljudi, ovdje ko da palam vrat. Možda je, ljudi, ako ste ovo vidjeli nekako u komentarima, slobodno napišite da je u sred utakmice počeo da pada mrak. Vidite, malo se čudim, znači u sredu utakmica pada mrak. 45 minut i šutaj bre, šutaj. Da, onako možda sam dao gol. Ko znam za gol. Ko znam. U sredu utakmice pao je mrak. To je jako čudno. Ja nemam pojma šta ja radim. Što si izlomio ruke i noge? Doda. Vidite se dobro. Dobro, nemoj javi. Lako.
Pikachu jeden. No, fuck you bitch. No. Dobro, ništa, žuti karton. Dobro, ništa. Ništa. Ti izlomio sam ti kasnije tako. To. Taskar. Znam što s ljudi... Evo ga. A znači, to je naš problem bio. Ste vidjeli golmana. Fuck you. Evo. Što? Pa. Golman. Da, golman skoči, ubi se. Fuck. Čekaj. Ništa. No. Da, golman, jel. Šutnuo sam juče iz daljine malo loptu i dao. Ma baš me mogu. Ljudi, ova utakmica će se brzo. Tako da... Fuck. Dajmo. Nego! 5 golova za jednu utakmicu! Nevjerujem. Evo se sad... tako da... Drago ništa da... Dobro, ajde ljudi, ćao, adios.